A Mio, kaj sad? Ništa. A? Ništa je vani. Spavio tako sad. Ajde, da. Sad moramo digoći. Mio, kako otvoriš mobit? Ovako, slažem. Evo me. I otvori ide. Evo, otvorit ćemo sad. Evo me. Evo ga, otvori. Sak. Evo. A, to je to. Mio, šta radiš, Mio? Mio, šta si to noš? Ništa, ujutro idem na sajam. Di? Benkovac idem. E? Ima, otvori sam štand, nosim tamo za prodati. A to si sad u bušak noš? Nošao bušao pokojnega dide tamo. Ajde, Mio, majko. Sad ćemo lavurat. Ajde. Evo sad lavuramo čak. Evo ga, na, ovdje je pokušice. Čekaj, pomalo, Ivan. Čekaj. A nema li ti bi vruće? A ti je vruće, A Mio. ti, kaj je meni vruće bilo? Jedno leti kad sam ispred štira tuka. Ivane. A, gospode Bože. A što je to, kovač? A? To je beba neka. Ispaga kovač. Je. Ovo je spoj zmrže. Ivan. Evo Ivane peka ode kod Darija, našega prijatelja Darija, ode mu ovo. Gotovo, provjeri, nije to riba. Ivane, pogledaj ovo. Pa ripu ima. Pogledaj ovo Ivane, pogledaj ovo. Kompiri su zagorili, znaš. Zagorili su kompiri Ivane. Med. Pogledaj ovo, sve se raspadu. Mio je sve po kontroli. Kako? Vidiš kada da ne bude. Ala Mio, vad? Pate, Dario, sete, gdje si? A Ivane Benkovac sajam gori ovdje. A ovdje je sve deriperi. Mio neka. Pritisni, majk. Opa! Pošto su oni? 5,5 eura. Kilo. A to je otprilike koliko 20-ak? Gledaj, nema dlake na njima. Mio, ce? Gudini. Ljudi, ja da je meni poznat. Jesu stali oba dvoje? Stali smo, stali smo oba dvoje u tebe. Ajde. Ja sam inače...